Na gosogeries omwancho molire begeta seni Ndizi TV waire bya ande onsi asogene tukabo kwenekenga kwego kirie nemerobelio autonyare ko bato kwarigane kurubwaga kete goikira chinka kibune chiritukoneria lijuma pile chitariki 15 na mocho mutenyo gatano na kabero mwaka buchirubere na merongo ebere ne tatrande asentunda ende tokomerana ase Amayia emarago bayabona seragire Ensa Eyemo yabono butuko kwarigania senchira yoboikiranu una tuatikira kwa batoko batebi weekend mwali tukulia lero ekera siasa chigendrete ase chingongo anena ase chiward na boigo ase chi constituency engana nerero ego chiaso ase birengererio byabantu ime ward ya Masimba abangenigo bare gotabanga tomesie Masimba nagera kugera obutuko bwa lero tubwate omwe MCA korwase ward ya Masimba boss Maira wanyare ko bagosanga munintwe kirokende amabolia agona bako yabeka gwetera se namba esimirega go ase studio na boigo gotobwate agwetera se mitandao yito ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera YouTube Ndizi TV News. Karibu sana onyara ko kwemanya nyare ko bagwateka korubwaga kiteri teriane ngoro kwa Josephat Amisi ngochande asege kagitari getambe ili nyara ko batokomanyania. Bibono sana karibu ekanye lindo nyale koba kwemanya nganyalira koba agagwateka koru bwagakete togo chakera ime county ya Kisii asabamenyi ibe county ya Kisii banyale koba bakobori go bayeneke buna banyale koba kubayigeria abana babo chimbwa chingi ya elinde banyale koba bakoba abantu abayase amatuko ale moto yago bwatekana na abana abange osabasai abanyala koba gweso kiase okorobekano kwanyala koba okorokana ime county ya Kisii asamatuko abwango igoroboti oru toronyarango asenjire wikirano paka tumetoa maneno ambayo yako kwa nyumba pale tumeletea kanisa siasa. Kanisa si mahali pa kufanya siasa. Siasa chukua pale nje. Siasa chukua pale nje. Hapa tumekuja tu kwa madhabahu Kisii. Tumekuja kumtolea Mungu heko na heshima wiki nzima. Ametupa afya, uzima, ametulindia watoto wetu. Kwani ukiwa mtoto ambaye yuko chuo kikuu Mombasa, wewe ndio unamlinda? Ni maombi. Unasema Mungu, ule mtoto wangu anasoma pale akimlinde. Mungu mlinde na anamulinda, anamaliza chuo kikuu, anafanya kazi yake vizuri, anapita mtihani na wewe unafurahia. Ulikuwa umebeba rungu? Ulikuwa umebeba rungu? Haukuwa umebeba rungu. Lakini chombo kilicho muhimu ulichotumika ni maombi. Tuombee watoto wetu. Tuombee nchi yetu. Tupee watoto wetu mwelekeo. Tulinde watoto wetu. Hata wakati wanapotoka nje kwenda kufanya maafa, wanapotoka kwenda kupigana, wanapotoka kwenda kufanya maandamano, wakataze, wakemee. Waswahili unena kwamba samaki mkunje angali mbichi. Mtoto mwelekeze akiwa mdogo, akiwa mkubwa hauwezi. Nengana yesegeto anene guchiase abasaye baito chingaki chokorobekana togosika moteto ikeme county ya Nyamira asegati yaba MCA bekiamagia ODM gati yabo mu MCA o township Duke Masiria nabo igo oyo kiabonyo Vincent Bene chabate birenga bogima bwabo bono nigobore asakongu ekubwatekana na gweso kia elio banyako babakorobekana sokorobekana kone kwanyako bakorekana me county eyo ya Nyamira Omosaki oitobwa mwana Amayia kure county Nyamira nagenzo kwa bakorigali roboti urwa senchire boikirano ko baretera tole chinka kichinde boigo ababwatani anene bomochumbe o Nakuru West Samuel nigo bono banyale ko bagweso kena gotabangane gwarachi ko bakwene ke basirire emerobelio ya magendro imeye county eyo ya Nyamira bakora anene omosangirikano uyunyara ko bagokoleta amo ababwatani bechikanisa ao na boigo gosira obwaga chibechi kanisa ime county yo nigo beso kirena gotebati bali gochiko bagotiga koleta magendro anene gocha ase enseme yubuna bange bakagete niga bwatekerenga gya siasa ime county eyo ya Nyamira bona baka jipase kionsi 20 bola kusingo baka jadi baka kusingo baka jipase moti ngete kabana wa ende school bona choki na ngana gotia kuna kuaje kwa bana
Pami to sabana ki abana beto para Nyamira para de monote para tua ni chame ya twetani dia. Injetega cha sawa seli ko le ro bateriba. Tua be krichi jenge na de toida maise sinya sae to sabanya sa to konye. Ato buate si arama afielia na bana dia. Una mano moi bueno musimi wa romina sia ukwa. Nero yo romina steri onde nero. Omo to kwata kare na bise. Pokoknya tiga kora di arama tama nyete video bau ni nara. Tiga kora mana itu? Tiga kora mana nara tu beka ni nara. Abang tu para sepuluh ya, betul kau beka itu apa ya mo? Yeso yo. Mau terau kan tu ada sih. Orang kena kau jual abang tu tak mana lagi jual. Anak kamu? Jadi ni sekolah kau ni? Sekolah sih lah. Arama cakap tu penyelata mau member badan. Ada pokoknya tuanda pakai Kisii, ada tu mau basikis, tuanda matine. Yani apa tu kerja dia jo. Pokoknya ramal tu, orang apa korok kena arama, pokoknya. Ada ukuran. Itu kata kalian tu ni aije. Ya orang anu mheshimiwa Nakuru County West. Engaki ene yo korera abantu baito egas. Ochorde kokora abantu bana Nakuru County West egas at the same time. Na India banya mire gas. You gonna get more there? Yeah. Mosabere atwa echingu echinene na India kera ikenga kieri. Abagani. Momotiga Tugutigana na roboti urukuru kaunti ya Nyamira mwancho murigire tuike ime kaunti ya Nairobi asomora ibwense Daktari William Ruto litukolia lero hanyare ko bagotebenga chinse gosene chibweneta chinse chia Afrika go chamwa na kwendekenge chanyare ko bachikurusia ebitango ebyanyare ko baona kwenekenge byanyare ko bikoirania obonchoreria gati ye chinse chia Afrika maganiga ya kwana litukolia lero imeyo mochie gosime yansema ya girigiri me kaunti ya Nairobi asomba igonyara ko bagokoreta amo abaraibe chinse chia Afrika se umuyega uyo onyara ko asomuyego yo gatano omidi ia coordination uyo nyara ko koreta abaraibe chinse chia Afrika ime ya umucho Nairobi. The most compelling signal that African integration is unstoppable and that it will open doors for unprecedented socio-economic transformation is the progress we have made in implementing the Africa Continental Free Trade Area. We must all be proud of this magnificent project, an historic achievement by and for ourselves, whose positive effects will reverberate throughout the world for a long time to come. I am not exaggerating. Let us consider the bare facts of the matter. This single mechanism has inaugurated the world's largest free trade area. Under it, 54 countries have agreed to create a single market with a population of 1.4 billion people and a GDP of US dollars 3.4 trillion. The free trade area is projected to lift 30 million people out of extreme poverty and boost incomes by 7% or US dollars 450 billion by 2030. Gokwana ase omoyega oyo muraibwense boigo Daktari William Ruto nigo anyareko bakwenekeria baraiba orogongo rwa Afrika buna ase myake mege anyareko bagweta chinse chi Afrika nigo chianyareko bachikonyora obokonyi kurwa ase chinse cheisko ya Afrika na boigo kogania abaraya banyareko bakobwaterana na kwenekenya banyareko bakonyora chinchira chiria chiranyareko bachikwenekeria chinse chi Afrika chinyareko bachikwenyorera okogania. We must therefore capitalize on the institutional reform momentum at the Africa Union to pursue the complete development of effective capacity to deliver Pan-African transformation. To do this, self-reliance, ladies and gentlemen, is essential. And a fit-for-purpose institutional architecture is indispensable at the AU. At the moment, over 60% of our program's budget is financed by partners. The demands of our challenging time require an AU that can pursue multiple
urgent and critical interventions using internally mobilized resources. The Pan-African movement has always been about sovereignty and agency, first and foremost. Chronic dependence, even on well-meaning partners, is starkly inconsistent with the aspiration of independence, sovereignty, and agency. And I therefore believe that we must take seriously the recommendations that have been made towards making our organization an organization that stands on its feet and an organization that is funded by abarai banyarakoba boigo bako bwatoka CHINKWANA chiaba somo yigo yinigo banyarakoba bagotebanga egesibo kia makabeso anene imechinse chi Afrika nakyo keire chinse chinyinge gotagendere na boigo ikirania amagani y'abantu gosaba menye bechinse chiaba se boigo ogonchorera gose ese yokorwani ogonchorera kwelire na boigo nigo nyarakoba yo kwenerwa asenchiro yo boikirano. Peace and security in Africa and in the world, in fact, is a major source of concern for us. We have, in particular, strengthened the leadership that is for the Libyan issue under the leadership of President Sassou Nguesso of the Republic of the Congo, try to convene a national reconciliation conference in order to bring the Libyans together. Summit, the commemoration of the UN Declaration of Human Rights at 75, and the World Bank IMF fall meetings on reform, and then the last of the meetings of the year, the Paris climate stocktaking at COP28. The United Nations remains committed to accompanying the continent with the framework of Agenda 2030 as it informs Agenda 23, but also as Togos kamote toikere imeye wizara y'oborendi asomo waziri w'oborendi bw'imeki Kithure Kindiki asentunde ndeso kirie nagotebya gusena kugikiria aneno korobekano kwanyara kobogokorokana asechi county au kwerete gosiria enibo y'abantu abange kolengana Kindiki nigo atebire eserikali nechikoba kubairira lichiko bali baranyariti barachiko bagotoka na mamocho yogosalia enibo y'abantu chinga kichiria anene abantu bagende tukoba bakorobekana boigo nigo Kindiki atebire serikali yegeriganirie kegima na kwene kiangane chikoba kulinda enibo y'abantu asebo iganyale ko bagakorokana gakomochio bomo bwazimio asekeli bagoteba nigo baboneta ko bakwene kinga baberkere abakenya babe abona abantu abamo kuchoma mali na kuchoma maofisi ya serikali kama ile ofisi ya ACC pale Kitengela ambayo ilichomwa, mpaka vitambulisho vya raia ambao hawana hatia vikachomwa, bendera ya Kenya ikachomwa. Alafu mnatuambia ni haki yenu, ati mnatutisha ati hata hii wiki mtaendelea na hiyo vitendo. I stand here today to promise all those criminals who are preparing to loot property, to kill people, to burn buildings, to paralyze the economy, to terrorize everybody. I am ready for you. We are ready for you. Not just in Nairobi. In all the 47 counties of the Republic of Kenya, we are ready. And because I have seen some of you think we are kidding, try. Togos kamote twekeme county ya Kajiado bono nigo abaraibechi kanisa ime county ya Kajiado bagendete kugikiria aneno bosali ubwanyara ko bokorkana ime county eyo kubatakana korbekana uko kwanyara ko bokorwa nobomo bolia bwazimio bakora wana baraibe kanisa ya PEFA ime county ya Kajiado nigo abaraibechi kanisa banyale ko bako mobolia omoraibense Dr. William Ruto anyale ko baga kwene kebuno bekire CHINKWANA chiabene anene na omurai bobo mobwazimio elio kwene kiabuna egise ya Kenya nyale kwa gutwara omurembe. Kama kanisa la PEFA na katika hata kaunti yetu hii ya Kajiado tunakemea na tunalaani maovu ambayo yalitokea katika kaunti yetu katika eneo la Kitengela. Hatuungi mkono kabisa maafa kama hayo, na ni himizo letu kama kanisa
ya kwamba viongozi wetu wakuu waweze kuja pamoja na kukaa pamoja na kuzungumza na kuelewana. Kenya yetu Mungu anaibariki sana. Licha ya shetani kulete mambo mabaya ambayo unalete, hatungependa katika kaunti yetu kuona mambo ambayo tulionekana juzi. Omwaziri wechise wale walitusaidia marking the 2022 national exams, lakini sasa kupitia kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya tumepewa bilioni 2 kutoka wiki ingine. Mimi nitawalipa wote wale ambao walikuwa wanalipwa, sasa watulie. Najua imechukua muda kidogo, lakini wote watalipwa, na vile kwenda mbele hiyo nitaweka priority, mazingira yao itakuwa sawa, na vile malipo yao itakuja wakati ambaye inafaa. We have a serious shortage of teachers. Every day school, day secondary school in our constituency is sponsoring close to 4 BOM teachers. These teachers have to be paid by the parents. You find a simple school is extending its school fees from the usual 12,000 Kenya shillings up to around 24,000 ili waweze kulipa walimu. Kirato cha kamanganayo mwanchua omurigire begataseni Ndizi TV na kulira eira imeye studio ngosanga atore nere omwamsie we ward ya Masimba Boss Mairura ward nige kutoka imeye constituency ya Nyaribari Masaba elindanya kwa gatwenekerie ine magenderoki hanyareko gako baretera abamenyi ba county gose ward ya Masimba emarogoba ya bono nyareko bagwika imeye student ke toragenda so mutimo komo keigo ekirato koirana ntogendere ange nenkwana ya bene amo no MC oyo imeya studio nyareko bagakonekia Amayia yagochera gwetera ase Ensa moye chibicha nigo akorwa bigari yanchameliterane ngorwa Josephat Amisi ngweranande asekero Gitari getambe erito nyareko batoko sanga amono mugeni ito emarago bayabono.